نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami kami Islam, dari nisab kita niyo zaman na to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala, kuma kita pengajian dain farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Beta kato taniyo sin Tuhan na Rabbul Alamin, dahin ayat ini panawag-tawag ang mga bariman, amin ayaw kita niyo malipaga, ha mga alta na to, iwan ha mga kaanakan na to, dahin ha panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab karena long niya hisiyusin himinang ha ini, na sila nayadto imakadawhat sin kalugian haadlaw gana-gana. Impagyanon doon hay ni amuin malipaga kita niyo sin mga nasabot kaanakan iwan sin alta longta doon hayaon dahin haamin pagzikir panumtum pa Allah ta'ala. Pagyanon pagzikir doon hay ni laong si mga sila magtatafsir as-salawatul khams, amunin sambahayang 5 waktu. Sabab karena in 5 waktu ini amuin tiuntot kato tanyusin Allah subhanahu wa ta'ala, subay na to kapag ang gautaan halawm sin kawan tag-upat kajam in amoy in 5 waktu, subay na to ikanut katunay pa tiap-tiap waktu rumatong kaniya, amuin waktu panagnaan sintiw kila sinsara hatiap-tiap waktu niya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na in kalagguan sin sambahayang biyayta kato simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi as-salat, fa in saluhat faqad aflah wa anjah, wa in naqasat faqad khaba wa khasir. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam panagnaan bistahon doon haipon sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw kiyamat, dahin ha mga amal niya amunin sambahayang na bang dimayaw impag sambahayang doon hayan magparuntungan siya, sarta doon hayan makadawhat siya sindaraukan dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala, bang siya nagkulang doon han na hambuok ngayad turing ha mga
dakula pagsusun niya iban inyad to sa lugi-lugi madawhat niya hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahasabab yung mga katawtay manghurana ka Islam in sambahayang subay tuod siya hikatunay roon hawakto niya. As-salatu liwaktiha wa man taraka as-sala fala dina lah was-salatu imaduddin. Yan biyayta kato taniyo dahing hariwayat di Ahmad ibn Hanbal riwayat dahing kan Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyul a'mali ahabbu ila Allah ta'ala fil Islam? Qal as-salatu liwaqtiha wa man taraka as-sala fala dina lah was-salatu imaduddin. Biyayta doon hayni sin Umar ibn al-Khattab laung niya di matong inhabok usog maun para Rasul sallallahu alaihi wasallam in agisin usugin ni ya Rasulullah uno in mga amal amuin kakuyagan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha agama Islam in sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na lang niya insambahayang doon hatiap-tiap waktu niya. Na hisiyo-siyo in naninggali sinsambahayang doon ha waktu niya, wayroon na agama niya. Iban insambahayang hag sin agama Islam. Hati na roon haon bang murihi katunay roon ha waktu niya, na larak insambahayang sa bangway ron hag niya tanto sa jari timindog insambahayang. Inbay bang siya way hag, larak imbayan di katiyo-tiyuan malubo. Sabab amuanin hukot niya. Laong si mga sila na subay mahukutin foundation sin ini pamaybayta. Na amo yan insambahayang laong ta mga katawtay manghuran haagama Islam. Naman jari ini subay kita maayad hakatan tan waktu dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab doon hay ni kita malugi ha mga waktu amoy dihilan kita ang patiw-tiw dain waktu amoy in pagtunay kaniya sabab halom sing kauhantag upat ka jam mga palanggungan na kama Islam sa kira-kira hitindog mo in 5 waktu ini, laung ta, hangpu minit tiap-tiap hambuok sambahayang yaon, mamarahin na. Na laung ta 5 waktu bang muhibutang bihanang po hangpu minit, kay man minit da. Na inkauhan tagtung kajam, iwan sin labi niya yadto, jumukop siya kauhan tagupat kajam. Manjari wala takiya tunay ron hatiyo-tiyo waktu yaon sin amutoy yaon in sa halga-halga waktu nato amo na intumunay sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala puunan singkatan amoy in pag-agama singkitan niyo sa bablong niya bang doon di hikatindog in sambahayang waktu niya wala di nala way roon agama niya way mabista sabab in sambahayang amo na yung panagnaan bistahon bang wayroon doon naon sambahayang ingkatan ammalta wayroon nabistahon kato tani. Hati niya in sambahayang doon hayan amo na in sa halga ammal pa Allah subhanahu wa ta'ala pang ibarat lang ta biya diha doon niya ini na amo na in tatauan singkatan ammal in sambahayang doon hayan. Hati na sa kaula-ulay mga kaibanan amal yaon hipang unura kuman hipanupakda kuman sinamin kakulang sin mga amal na to. Bihan labi-labi na to di mga sunnat sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam inyan katan hipanupak sin amuyin nakulang ding mga amal na to.
Nain mga ini, mga palanggungan ha kama Islam, lando sa ini, mabugat in parkala ini, bang nato iniri matilo sa hakabuhi nato. Sabab, in mga ini katan, amin biyay tak kato damikian sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha ini dugaing hadis mahaba biyay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya doon hayan idza shalla al-'abdu as-salata fi awwal al-waqti صعدت إلى السماء ولها نور حتى تنتهي إلى العرش فتستغفر لصاحبها إلى يوم القيامة وتقول حفظك الله كما حفظتني وإذا صلى العبد الصلاة في غير وقتها صعدت إلى السماء وعليها ظلمة وإذا انتهت إلى السماء تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. Imbaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katut taniyo apabila long niya in ipon tumunay na sing sambahayang niya roon ha waktu panagnaan sumud in waktu ha tiap-tiap waktu yan. In sambahayang yaon laung ta mangarap pa Allah subhanahu wa ta'ala nagdarasin sahaya sampay sumampay siya magto paaras mahabasar sintuhan na to Rabbul Alamin sarta mangayo siya kaampunan patagdapo kaniya hati na amuin tagda po sin sambahayang yaon sampay paadlaw kiamat. Hasin niya, in kiyato na mo sambahayang hawak to panagnaan sin waktu niya amoy in masi-masiri magduhong mangayo kaampunan patagda po kaniya. Yan inin amuin kalagguan sin sambahayang hitunay hawak to niya. Sarta in hipagpamung niya roonhan laong niya piarihara kausin Allah subhanahu wa ta'ala daing hapar sa babansin pagparihara mo kaku. Law sin amuin sambahayang yaon. Na law niya apabila in ipon magsambahayang bukon doon hawak to niya bihan. Damikyan ini mangarap day sabi ni pataas langit. Sarta doon hayaon law niya nagdarasing katigidluman in amoy in sambahayang yaon bang siyalong niya sumampay na madto pataas sil langit na bang biya kato bihan malingon-ngon na siya bihan mauno amoy in amoy niya to biya sa panton lang niya sinamoy in tamungon gisi yaon hati niya nagigisi bukon siya tibuok doon hayan amoy long niya biya tamungon bang biya kato trapo na ba amoy hindi na kapagkakunahan yaon. Napagubos lang niya, inyan, amun hisampak pabayho sinamin tagda po kaniya, sarta imian inamin yaon, laong niya, bang man kaubiyun saksin Allah subhanahu wa ta'ala, sin pagbunsak mo ka ako. Kita kahuyan in kalagguan sinamuin, ini sambahayang hitunay na to, hapanagnaan waktu. Sabab may ta, doon ha niya tay manghud, bangkaw sumambahayang India mo nag-alop, amo na yung Tuhan na to Rabbul Izzati wal Jalal. Amo na yung Tuhan Rabbul Alamin, iniaalop mo, subay mo halkaan dunhan. Amo na yung nagpapanjari kay mo, nagdihil sing katantan, pakaradyaan yan, hakin hawabaran mo, in pangita mo, in pangdungog mo, in kabuhi mo, in katantan. Nikmat amoy yan, ini, piag-iinom makan mo. Allahu Ta'ala in nagpaon kaniya katantan. Hasabab yan subay mo siya halgaan day nga katan mahalga makaliw ray nga katan mahalga halaw man sing gumiini sabab in nagpuunan sing katantan siya halaw man sing gumiini lamud ing kita niyo katantan piya panjari sin Allahu subhanahu wa ta'ala na manjari doon hayaon in mga pakaradyaan amuyin
bang dumatong inadlaw kiyamat at walong tahari pa dumatong inadlaw kiyamat doon hayan biyay ta kato damikyan inbugat long tananamon sin mano siya amin sumulang simpiang lakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan nabiyaitaan kita ayaw kita malipara at iniadi manjari makasasaw kato in altata dahin ha amin umalup patuhan Rabbul Alamin tumunay simpiang daakan niya kato sampai mga anak ta biyata doon ha ini subay labin halga sin amin umalup pa Allah subhanahu wa ta'ala hawaktu yan din si mga kaanakan hati ni subay tamiyo mumus marayaw in mga uno-uno mumusun tahari pamaabutin waktu yadto supaya pag-abot sin waktu amuin makauna pa kita ring hawaktu piyag janjian iban sin Allah subhanahu wa ta'ala doon na kita tumakad sin waktu halugal yang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala pagbakan sin kita iban siya amuyan mga katote manghuran haka may Islam naman jari roon haon hambok din ha mga biyay ta doon hay ni mapatut nga to halian uno lang niya injuma to hambok mano siya. Doon halawm simpakuburan niya. Biyeta doon hay ni aun to nasabot kato taniyo. Kaisa niya yudayyiqu alayhi qabru hatta takhtalifa alayhi Allah. Hambok doon haon injuma to hatao amuin di magtutunay sin pagbakiban sin Tuhan na to Rabbul Alamin ha panaglaan sin waktu niya long niya roon haon ini pakiputon sin Allah subhanahu wa ta'ala in kubul niya hati niya amin liang piagliangan kay mo piasod kaw yadto doon haon gipiton kaw sin gumi doon hayan long niya sampai magliuin gusok sin mano siya bihan daing hahan sipak sin inikid mo yaon amad to hikaruan niya long niya tuqadu alayhi al-qabru naran yatakallabu alayhi al-jamru laylan wa nahara hikaruan haon long niya buhian siya kayo daing ha pinarka jahannam hati niya ukaban lawang madturaing ha amin narka niya pasuron madto palawon sing kubul niya roon hayan sarta doon na siya laong niya magdaubdaya halawm sin ini baka kayo yan dum adlaw wayrun hali halawm sin pakuburan niya in hikatu niya reta doon haon yusallitu alayhi fi qabrihi thu'banun ismuhu ash-shuja'ul aqra aynahu min narin wa adfaruhu min hadid طول كل ظفر مسيرة يوم يكلم الميت فيقول أنا الشجاع الأقرع صوته مثل الرعد القاصب يقول أمرني الله أن أضربك على تضيء صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وأضربك على تضيء صلاة الظهر إلى العصر وأضربك على تضييع صلاة العصر إلى المغرب وأضربك على تضييع صلاة المغرب إلى العشاء وأضربك على تضييع صلاة العشاء إلى الصبح فكلما ضربه ضربة يغوص في الأرض 70 ذراعا فلا يزال في الأرض معذبا إلى يوم القيامة. Kita kau inbugat niya mga katautay manghuran. Biyeta doon hay nilaw niya inhikatu doon hayaon para tungon sin Allah subhanahu wa ta'ala maun kaniya maminsan na kaniya halawm simpakuburan niya has inhasya unlaw niya amunin nagngangan as-suja'ul aqra amin has doon hayaon lang ta lando in isog niya in mata niya reng hakayo in kuko niya reng habasi in haba sing kuko niya rihan panahon hang kaadlaw in haba amuyaon lang niya hinipagkamas ha amin tao halawm sing kubul yaon
Iban pag iyan sinhas yaon ako na sa inilong ni inhas. Amoy ini suara niya, biya law niya dawdog. Amoy law ta, lando makusog yaon. Ubos ari sinhas yaon, diya akakulong niya sintuhan ko, hipabinasakaw kako, pasal simpaglupas mo sinwakto sambahayang subo, sampay pa amuin gumawa matasuka. Iban hipapabinasakaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, sinpaglupas mo sin sambahayang duhur, sampay mabot pa sambahayang asar. Iban hipapabinasakaw sin Allah subhanahu wa ta'ala kako, hapaglupas mo sin sambahayang asar, sampay pa magrib. Iban binasakaw kako sin Allah subhanahu wa ta'ala, simpaglupas mo sin sambahayang magrib, sampay mabutin sambahayang isya. Iban hipapabinasakaw kako sin Allah subhanahu wa ta'ala, dain haamin sambahayang isya, sampay maabutin sambahayang subo. Hatiap-tiap lang niya, amoy inlubakon siya sinhasyaon, lumubong siya madto pabuli bulataksin, ini gumiyaon halom simpakuburan niya, mabot siya lang niya, ini kapituan kangasta inlaum niya, na amunan injumatukan niya, halom simpakuburan niya, sampay lang niya maabot in adlaw kiamat. Amo yan in bugat, sin amoy in laungta, ini adab sin Allah subhanahu wa ta'ala, siksa halong pakuburan. Lando mabugat, mga katawtay manghuran, haakama Islam. Naman jari doon hayni, biyay ta kato taniyo. In sambahayang atawa impaga laong niya lupas sin sambahayang, amo na in sa lago-lago pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sampay biyata doon hay ni Sanembuk Alim, hi Ibn Hazm, laong niya, la dhanba ba'da syirki a'zamu min ta'khiri salati an waqtiha. Biyata doon hay ni, wayroon na nakalago dusa, puas dahing hapagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, dahing sin amuin pagliiliisin waktu sambahayang. Amun di niya hitunay hawakto niya. Bihan. Yan to pag-unwad dya, pagliiliisin waktu. Sab may ta, inti makad kay mo rumamag-alok kay mo Allah subhanahu wa ta'ala pag-ubuswero nalga. Amo sa yan, in makabuka doon na yan, mga katawtay manghuran. Misan in mano siya dahon mo magtukon bihan. Biya nakauno ba, magsakap. Dumakaw magtukon lang magbak kita harihay ni lokal. Malayo pa in waktu nagsasakap na kawasan. Nang lalano-lano na kawasan. Biya di inin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay doon na yan makalibiring nga kataan dahon mo magbaka waktu yan. Mga katawtay manghuran na akama Islam. Naim mga ini, sampay biyata kato, mga sila amuin maglulupasin waktu doon haan. Amo na mga tao laong ta tiap-tiap jaman magkapindaing kahalan si mano siya. Tiap-tiap waktu yan aun doon haon amuin sampay rin na sila magsambahayang. Biyata doon hay ni kato taniyo asura Maryam. Puas si mga sila amuin nakauna laong niya. Doon hayan amuin ini dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala nikmat pasal simpag matuyo nila himinang sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min dhurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dhurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadayna wajtabaina. Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjada wa bukiya. Sipat sin mga tao marayaw, amuin lang tapanubo sin mga sila nakaunayad to sin mga kanabihan, iban sin mga anak kapo nila, dahing hapanubo sin Adam alayhi salatu wassalam,
Sampay lang niya si mga sila amin naraha bahitra sin Nuh alayhi salatu wassalam daing ha mga ini anak apo niya. Sampay na maun pa Ibrahim alayhi salatu wassalam, sampay na maun pa Israel. Amuin im mga sila yan halaw man sin hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala pasal sin amuin di sila maglupas waktu. Amuin tiap-tiap mapatumtum sila sin ini ayat dengan Allah subhanahu wa ta'ala mo ng Tuhan Rahman, magtuy-tuy sila, amuin, hibutang intuk-tuk palupa bihan, kana sin amuin panglaggo, panghalga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tinya, in sila lang sin magbibisara, tumando ko sumujud patuhan Rabbul Alamin. Naman jari mapuas daing kanila, laong niya, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Nain mga sila mapuas ding ha mga sila amuyin kaya hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil hapal sababan sin pagmatuyo nila amuin umapas sin waktu sa halga-halga umalup patuhan Rabbul Alamin doon hayan lang niya in mapuas ding kanila yan amo na yung mga sila naglupas sin mga waktu nila doon hayaon na im mga sila amin nasabot doon hay ni long niya naglupas sin sambahayang nila amo iagad nila innapso nila doon hayan na im mga sila ini amo na ini datunganan sin amin mga nasabot tayo tukatantan kabinsanaan para tungon sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Amo yan mga katawtay manghuran, haagama Islam. Naman jari, biyayta katutan niyo, amo nang bisarasin, hambuk alim, hi Ibnu Hazm, laong niya doon hayaon, wayroon na dusa, sa lago-lago dusa puas deng hapagsirik, amo na in pagliili-ireng hasambahayang. Aw nambuk kissa roon hay ni biyay takatutan niyo ha, jaman nakauna pagka nasabot doon haon ni mga kanabihan, karasulan. Laong niya, aun ba'y hambuk babae, dahil habano Israel, di matong maun ha Musa alayhi salatu wassalam in arinya, ya Nabi Allah, inni adnabtu dhanban aziman, وَقَدْ تُبْتُ مِنْهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَادْعُوا اللَّهَ أَنْ يَغْفِرَ لِي ذَنْبِي وَيَتُوبُ عَلَيَّ. فَقَالَ لَهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَا ذَنْبُكِ؟ قالت يا نبي الله إني زنيت وولدت ولدا فقتلته. فقال لها موسى عليه السلام اخرجي يا فاجرة لتنزل نارا من السماء فتحرقنا بشؤمك. فقال لها موسى عليه الصلاة والسلام اخرجي يا فاجرة لتنزل نار من السماء فتحرقنا بشؤمك. فخرجت من عندي موسى عليه الصلاة والسلام منكسرة القلب فنزل جبريل عليه السلام فقال يا موسى الرب تعالى يقول لك لما رددت التائبة يا موسى أما وجدت شرا منها؟ قال موسى يا جبريل ومن هو شر منها؟ قال tarikus sala amidan muta'ammida. Kita kau mga katawtay mangurang. Jima tu hajaman sin Musa alayhi salatu wassalam, aun hambuk babae di matong maun kaniya. In babae aun daing habano Israel, in akiniya ha Musa alayhi salatu wassalam, lang na ya Nabi Allah, bunal to din ako ini nakahinang do sarakula. Sa lang niya,
Nangayo na ako kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Miyara ako kaymo, mikitabang ako kaymo, mangayo kaampunan kau pa Allah subhanahu wa ta'ala kako. Hasupaya ako ampunon sintuhan Rabbul Alamin. Inalisin mo sa alayhi salatu wassalam, uno lang ninay ng mudusa, lang niya babaiyaon. Long sin babai ini, ya Nabi Allah, inni zanaitu wa waladtu waladan pakataltu. In ako lang niya nakapagjina, sarta daing hapagjina naburus ako, pag-ubos pagguwa sim bata-bata piyatay ko. Long sin mo sa alayhi salatu wassalam, guwa kau long niya rendi kamo, ya kau ini bang biya kato, amuin bisar ha mga tao amuin lang ta bukon marayaw bisar ha mga tao amuin nakahinang do sa pa Allah subhanahu wa ta'ala biya sa pantun ingkaptangan nito bukon marayaw ipagkaptang ilang niya yakaw babae amuin nakalanduin pagmaksiyat mo patuhan Rabbul Alamin long kriminal kaw long simbahasa Anggalis na hati niya, panaukan sin Allah subhanahu wa ta'ala long niya kayo ring hataas sin langit. Malapay kami long niya sin ini, kuan mo yan, sin bangbiya kato, sin lasun diara mo yan. Amo na yun ini, pagmasyat mo. In babayaw nando kaylo, gimua, minig, den doon halaw man si Musa alayhi salatu wassalam. Halaw biya kasusahan biya, nangkan siya miyaon mangayo, tabang, pag-ubos doon hayaon pag-igsim babaiyad to, di matong in Jibril alayhi salatu wassalam harap pa Musa. In agisin Jibril, ya Musa, ya kau Musa, in Tuhan Rabbul Alamin nag-iyan kay mo. Mahita mo biyunsak, in nangayo tawat harap marikako. Ya Musa, way mo lang niya kaingatan, aun pa malago do sa ring hanahinang simbabaian. Longsin Musa alayhi salatu wassalam, ya Jibril, bang biya kato, ya kau Jibril, uno indusa, malago din sinahinang simbabai ni. Inagisin Jibril alayhi salatu wassalam, ya Musa, wala mo kaingatan, in dusa malago din sinahinang simbabaian, amo na yung pagtinggal sa bahayang hawak niya. Amoy in pagtinggal sin waktu sin sambahayang bang dumatong na in waktu niya. Hati niya malago dahin sin amin dusa sin babae amon nakahinang dusa nalong ta nakapagjina pag-uus na buros doon haon pagwa sin bata-bata piyatay niya. Kita kau mga katotay manguran. Hati niya in parkala sin sambahayang landok mabugat bang amoy in di tayan ayo puton hakabuhi ta. Sabab in parkala yan, hambuk deng ha mga kalukian sa lagu-lagu madauhat sinambuk manusia. Naman jari aun parunhay ni lang tahikayat, suy-suy si mga sila amuin, hawak to si mga salapus saleh. Pagyanon salapus salih ni deng ha mga tabi at tabi'in, jima to hawak to nilayad tulong niya, annahu ata ukhtan lahu, hambuok din ha mga bagong bata bihan, manjari in amin niya unlong niya, aun doon haon, hambuok bata, at ini tura sila magtali anak. In pagyanon doon hay nito magtali anak, ina nila balo, pag-ubos doon haon, aon dua magtay manghudbihan, hambuk usog, iban hambuk babae. In amin usog yaon long ta, naglag, amo na yung manglalag kabuhianan kanila. Pagka sila tu, amo rin usog bihan. Hati na yung babae yaon na, amo na in, nag-iban-iban haina bihan habay nila. Manjari doon hayaon, hawak to, yadto nang lawag kabuhianan ni hambuk imbata yaon. Manjari kesuy-suyan siya sin nawapat din tayo manghud niya babae. Na pagka nawapat, nag-usos na siya ando kaylo, dahil hapag hinangan niya, tumiyad to na siya pa, amuin bahay nila.
Haupo unta pagkadto niya, wala niya niabutan nintay manghud niya, inagisin mga tao, iya subo niya lang, na iya na diya lang niya pakubol nintay manghud mo. Madtubihan. Nag-uus-us na siya madto, paamin piyagkubulan, iabutan niya, palong niya, lamma yulhad, amin sa kira-kira, yaon mag-ununa. Ini magsuod na palonsin, liyang, sintay manghud niya, babae. Naman jari, doon hayaon lang niya, hawak tuyad to, imiban na siya, sinamin sambel pagtabon bihan. Ang haway roon sa kya na naman niya isambihan, dahil haamin kasusahan niya, nagkakading kasusahan niya, iban sinamoy in long ta, imiban na siya madto sinamoy pagtabon hatay manghud niya. Naroon hayaon, baya-baya, ini kya tabunan na, intay manghud niya babae. Manjari kaya tumtuman niya, aon ini siya saklay niya magtubihan, pagluluunan siya mga sin-sin niya. Kaya tumtuman niya sin amuin miyuklas ding haliog niya, nahulog magtupalab silyang. Magtubihan. Pag nanam niya habihayad to, na wala na siya longtad, timakad na siya roon hayaon, sampay mga tao makauwi na, makaig na katan. Isa-isa niya rakumandoon hayaon, na inhinang niya, laong niya, kiali niya, nagbalik bihan, banghaw no tungod, kaya tumtuman niya nahulog inamuin, laong niya, siya sagnat niya, haliog niya, pagluluunan sin niya, doon haon. Na pag-ubos lang niya, doon haon, nagkali man siya, sa kira-kira, miabot na pasiko niya, inamin pagkali niya yan to, pagkita niya, kayo na gimuwa dahil halaon sin amin pakuburan sin tayo manghud niya babae. Naman jari doon haon, magsusung in kasusahan niya, nag-usos na siya, tiyabunan niya, na tiyabunan na inamin kubul yad to. Pag-ubusan pa siya minuwi madto pabay, medto ina niya, ibang pagtangis niya. Laong niya, ina, bang biya ka to, uno yung paghinangon sintay bang hud ko, yari halawman, kiyawin ko siya, mag-iibadat siya, biya da ka to katantan, may tayad to ki ini, uno lang na ini hinang sintay manghud ko. Lang sin ina may tauno inji matu. Nakisa niya naman to bang uno inji matu kaniya hawak to yabutan niya simpag luon palom sin liang doon han tiyabunan kaya tumtuman niya aon nahulog bihan madto. Pagkali kulong niya ina sa kira-kira miabot pa si kukuyaon pagkita ko lablab na sing kayo inlom sin pakuburan sintay manghud ko. Na inagisin ina doon han amunin agi niya, long niya, ya umma, akhbirni an ukhti wa ma kanat ta'mal. Qalat, wa ma su'aluka anha. Bang biya katunin pa nga subo mo yan kako, biya na inu-inuin ina. Qala ya umma, ra'aytu kabraha yashta'ilu alayha nara. Kita ko yung kubul niya, long niya, nalalablab si kayo inamin uno niya, kubul niya, doon hayan. Kal, pabakat, hati na nagtangis inina niya. Biya day sab siya, sinya nagtatangis day sab siya. Wakalat, ya waladi, kanat uktuka tatahawanu bis salah. Hintay manghug nulaw niya, mag-uno siya. Hati niya, aun waktu, bukon siya haamin ini waktu magsambahayang, magtahala sin waktu niya. Amurayad to, piya kita ini salap hawak to sin mga sila salapus saleh. Ini matarang biya ita kato taniyo in mga ini hapag uno sadya sinamin sambahayang pagli ini amin sambahayang di ito na'y hawak to niya hambuk yan to rin nga mga pakaradyaan malaggo. Hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In amoy in six sa halom sin pakuburan yan to nakiyabay ita kato taniyo. Biya din narahad law akhirat. Bang maabot na in waktu yadto amuin kakkal na imano siya alomsin apinarka jahannam di na sila roonhan makakuha misanin halawang pakuburan pabihad to na injumato kanila nahasabab yan subay na to yan amuin pag inu-inuhun in ginhawabaran na to hatungod sinyan hangkan na in baita kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam subay na to mapisuko in ginhawabaran na to sabab mahita in kuntara na to umbul hambuok ginhawabaran na to.
Hangkan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, daran siya mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala tabang. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, ay mutuda ko pangandulan pabaran ko. Minsan da ko man hangkakulap mata. Daran siya nangayo tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita, sabab long nyasin, an nafsu ammaratun bisu. In ginhawa tu in taud niya. Ginhawa amoy in siya makusog siya harap pa amin katan sumulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ni pagkaroon amara bisu. Inhi karuan niya nafsu, ginhawa si manusia. Amo na in pag-ianon langta nafsul lawama. Amoy in magsusun in hambuk manusia, pabaran niya, pagsusunan niya, baran niya. Siya ay magsusun pabaran niya. Hati niya bita dunhan, sibu da in nag-iibadat, iban sin bukod nag-iibadat, magsusun sadya. Hadlaw hakirat, na may inuino ko mag-iibadat, may ta magsusun. Imbay ta doon ka to, pagsusunan si mga sila bariman, amin way nakatao din pag-amal nila rin di hababaw sing gumiin. Para hal mo tunay, simpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya din na wala himinang. Biya din na nagpahil-pahil sin sambahaya. Biya. Na ini katunya, ginhawa amo na yung pag-ianon, an-nafsul mutmainna. Amo na yung mga sila, ginhawa, amoin lang ta, doon hayan, masannang, sabab may ta, masannang inggin hawabaran nila umalup pa Allah subhanahu wa ta'ala. Duma maghamatungan, iban sintuhan na to Rabbul Alamin, hawak tu, amoy in pagpiag janjian sinipon, iban tag-ipon, tumunay hapiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy in lari in kuyag niya magalup, iban sintuhan Rabbul Alamin, iban singkataan, kaiibukan alam sindod niya ini. Kata, nasabab yan, masannang sila, hawak tu paruun hayaun amuin lang tabutasun na sin Allah subhanahu wa ta'ala in ginawabaran nila ibansin, nyawalihan nila, doon han in malakal maut maayad misan maguno kanila. Bukom biyasin kapir laknitun dahing habaran nila in nyawalihan. Biyasin paglaknit long tasin pais ini, biyay ta doon haon sa milong sin kamaasan ta, laknitun in pais dahing hajasad biyasin, amin laknitun, buhi-buhi aning manusia. Bialong nga sim paglaknit, pagpais mo si mga hayop, yaon paisan mo. Sa buhi, bihad to in sakit, sin amuin pag-ianon doonhan, bang iniihon na inyawalihan dahing ha, jasad niya. Sumakawa in mga sila, aon pag-iman pa Allah Ta'ala, sarta himihinang simpyadakan sila Allah Subhanahu wa Ta'ala, laong si malakal mo, ya ayyatuhan nafsul mutmainna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya kau ginhawa, amuyin, masannang, guwa na kau ring hajasad, amuin sarayaw-rayaw jasad, guwa na kau ring kaniya. Harap patuhan mo amin nagrida kay mo. Sartain ikaw hangkad nagrida kay mo, pasal sin nagrida kau sin daakan sintuan mo Rabbul Alamin, tunay mo hatiap-tiap waktu kabayaan sintuhan mo Rabbul Alamin. Nahawak to inigwa na kau. Inbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, gumuwa inyawalihan sin mu'min. Dahing hajasad niya, biya lang niya sin pag-anod sin tubig, bangkaw minum pasuron palom sing gaungkan mo, inut-inut sumud madto. Amon biya sin pag-ianon, lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangkaw minum, masul ma'a massa wala ta'ubbuhu abba. Bangkaw mag-inom sin tubig, supon mo akakak pasuron palom sing gaunggang mo, bukon mo hitunghab palom sinini gaunggang mo. Bihanin mag-inom tubig, amin mahantap kita, limingkod kita marayaw sarta, hituang mo madtupasimod mo akak bihan, sumudin tubig akak palom sin jasad sing kita. Amo yan mga katautay manghuran, haaga ma Islam, in mapatut na to batukon nando kaylo waysan mabaya sim makananam kabinsanaan di hadun niya ini misan tiyo hadya matugsok kita, kasuknuhan kita sin uno na biha, amo hindi tod kita makauno
In kataan sin udyot pamaran mo, makananam sin bisan niya yan to, sin sakit niya. Kita ba kauhatan dya kutkut hilab niya on. Manasa pa nin tao, kutkut sanam niya on. Nabiyadiin narang kayo, in sumubsub palaon sin ginawawaran sin mano siya. Ataw halaon sin kubul gipiton sin ini, uno yaon, sin lupa doon haon magliwing gusok niya. Inyan. Naamparoon halom sin pakuburan, nabuhi na siya. Bihan. Naamo yan. Na manjari in mga yan, mga palanggungan na kami Islam, doon hadya patubtugan na to, ba't bialo paragbos miyabot na isabin wakto na to, insyaallah subhanahu wa ta'ala, hawak turugaing na kakanapan na to na isab, in pangadyan na to, mangayo kita niyo, kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala ring hawak to waktu labi luba na to duwos na to tumunay simbyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw niyo kalupahi ayaw na to kalupahan in pangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala amo na in amin subay daran iuno na to titilusahan na to akatan pakaradyaan. Sabab na ininariyaksa na yung mga sila nakauna rin katutan yung nakabatok pa akaman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap sila, umalop patuhan Rabbul Alamin. Kabtangan mapuas imian sila, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Amo yan. Nasubay yan to pag-ayat pag-anaran na to. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya, ando kaylo, di na to yung kaingatan. Aun waktu wala na to, kaya na naman makahinang kita niyo dosa. Mata na to, makaatod bihan, aun waktu ay na to, kaya hatihan sin nakahinang dosa in mata na to. Sa biyabita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in mata ini makajina, in lima ini makajina, in siki ini makajina, hati ni ring ha mga hinang amuin, wala na to, misan piyagtuuran niyon, pag-ubos yan to, nakainang mabista kato dahil nga mga pardusahan. Bihan. Sabab may ta, bang aon kakitaan mo, kumuto-kutuin lang pangatayan mo. Bang kumuto-kutuin lang si pangatayan mo, makabis sarain, huna-huna mo pawukon marayaw, makasagda ka sin, di mapatut sagdahon bihan. Hangan sin, pagkamano siya, bihan to. Amin suway hadya kita daran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bang kita wala kaya amuhan ang mga tao kaya kita anta. Ngayon kita magpatelefon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan pag-istigpar, Astagfirullahalazim, Astagfirullahalazim, Astagfirullahalazim. Nabihadton hadya mga katawtay manghuran. Muna-muna mga ako kamaapan. Ha mga sila amuyin. Wala piyagtuuran ng mga kabtangan sing kami insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sababing kita manusia na aun waktu ita kaingatan ng mga yadto katantan subay kita daran nangangayo kaampunan bukod sa pa Allah subhanahu wa ta'ala sampay pa amin manusia iya alop tabi mga kaniuyan mga katawtay manghuran bang wala kimugda ng mga kabtangan namo na inya turaing kamo ibanday nga syaitan na bang nakaamo inya to tawfik kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala mamaida ko kanyo katan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah.